Thokozani bazalwane. Ngiyathemba ukuthi ngiyaphila. Sesiside isikhathi ngiyazi ngingayenza ivideo but ukuthi benginokuba busy kancane. Ngoba phela fanele sibuye sinakekele ekhaya. Sibuye nathi sigcina wethu amasiko, sibuye nathi silaphe. Ngoba phela into esize ngayo vele idluzini ukulapha. Kodwa-ke ngiyabonga kubo bonke abantu asebe-subscribe-ile. Ngiya-appreciate indlela esima nge-support yenu. Nokwazi ukuthi lokhu engeke ngikukhulume kukhona abantu ekubathintayo, ekubasizayo. So, kukho konke engikwenzayo ngithanda ukuthi ngikhulume nami engikwazi ngokwami, ne-information enginika nami amathonga akithi. Ngiphinde ayangiqeda mosquito. Ngiphinde futhi ngizama ukuthi ngiqoqe ulwazi la engikwazi ukuthi ngiqoqe khona ukuze ngikwazi ukuthi nginike information ezamile ukuthi iphelele indlela thize. So nje ngicela niqhubeke bandla bazalwane, nisubscribe, nina amathonga amahle, nina madlozi. Ngoba khona abasubscribe-ile abathwasayo, khona abasubscribe-ile abanamadlozi abasazama ukulungisa izimo zabo zamathongo, khona abasubscribe-ile ngokuthi nje bafuna ulwazi ngezinto zasemsamo, nezinto zethongo, nezinto zedlozi. So kubo bonke abantu abasupportayo and that seek my knowledge, ngiyabonga. Nithokoze emakhaya, nithokoze nina zindlondlo, nina mathonga amahle. So ngibonge nje ngoba phela at the end of the day idatha lenu leli nibuka ngalo, idatha lenu leli niphendula ngayo. So ngizama ukuthi bonke abantu abanezimo ngibaphendule. Ngisalapho bazalwane, ngicela ukuthi bandla ngisaqhuquzela ukuthi si-understandane. Engibuye ngabaphendule, it's not because ngiyaziba, but ngiyaphendula mengazi ukuthi ubuza umbuzo o-basic. But mase usuqala ukuthi ungisendela ama-message mhlawumbe u-3, 4, 5, 6 ukubuza izinto ezihlukene, leyo nto mathonga amahle isuke i-consultation. And njengoba khona la ngangagcizelela khona ukuthi angikwazi ukwenza i-consultation on YouTube. Ngoba it's i-platform ukuthi ngikwazi ukuthi ngisize abantu abafuna ukwazi lokho nalokho ongadingi ukuthi baze baya kumlaphi kuze baphenduleke. Ngoba uma ufika kumlaphi imali. So ngizama ukuthi mekuthi umuntu unombuzo here and there ngiwuphendule lo mbuzo. Kodwa mase usungibuza 3, 4, 5 questions, uthola ukuthi ngikuphendulile kweyodwa lokhu ubuzile into ezahlukahlukene. Hayi kabi bazalwane, but kusuke kuyi-consultation, nami fanele ngihloniphe umsamo wami, ngihloniphe umsebenzi wami. So hayi ngoba nginziba, ngicela ukuthi-ke mas-understandane kuleyo ndawo. Ngiphinde ngisho ukuthi-ke ngiyanibona Nkosi yami, ngiyabonga nina nilokhu nibuza nge-Healers Retreat. Ngiyabona ama-emails enu, ngiyabona ama-message enu ku-WhatsApp. What we've decided is that sifuna ukuncisana into esiyidecidile ukuthi ngesimo sokuthi sikwazi ukuthi sinike abantu indlela yokuthi umuntu aculiseke, sikwazi ukuthi umuntu nomuntu from the Healers Retreat akwazi ukuthi athole ukunakwa kube intimate. Ngoba at the end of the day ngiyayenza lento, but menibona ama-prize ngiyathemba ukuthi ngiyabona ukuthi it's not i-prize enkulu ukuthi senze i-profit, cha. I-prize siyibekile ukuthi sikwazi ukuthi sikhokhele izinto ezidinga ukukhokhelwa like ama-bookings enu, kanjalo i-accommodation, ngoba phela kuzobe kulalwe endaweni holiday. So kuzobe kubhukhiwe lapho for 2 nights and 3 days. So ne-transport I need to make sure ukuthi nginilande eThekwini laba abazodinga ukulandwa. Futhi most actually is going to need transportation because sizobe traveling indawo ezahlukahlukene.
educate-ana ngezimo ezahlukene, especially when it comes to amanzi, ngoba amanzi abalulekile kunjengegazi emzimbeni. Indlela amanzi ayiyona when it comes to spirituality. So ngiyabonga, but we've decided ukuthi sizothatha 10 couples or angithi 20 people maximum. So sizothatha 20 people, and then depending on the response ukuthi abangaki aba edlulile kulo 20 asebekhokhile ababhukhile, then we're gonna try and arrange another date, but sizobona as we go. So ngibonga nakuleyo ndawo. So today izimo engizobe ngikhuluma ngazo ne, ngibonile kakhulu kwama messages engiwathole on YouTube naku Instagram naku Facebook, indaba yoGobela ukuthi iyasokolisa. Indaba yoGobela iyasokolisa, nendaba yoku-understanda ithongo lakho ukuthi elani. So mingithi ithongo lakho ukuthi elani, angeke ngize ngigxile kwimoya, ngoba ithongo per se nemoya onayo iyahlukene, right? And mengichaza kanje khona nizokwazi ukuthi ni-understand. Kukhona ukuthi mesikhuluma ngemoya onayo, yabo, noma amadlozi aninawo. So sikhuluma ngokuthi unenzuzo spirit, inzuza abelozi, idlozi lamanzi, and amadlozi amanzi ahlukene kwawona. So it's just angifuni ukugxila kulezo zinto lezo for now. Ngisazosenza isikhathi ngeindaba zesithunywa and so forth, of which ilona isiphika sami esihlanganisa idlozi lami nesithunywa. But sisazogxila kulezo zimo lezo. Ngizama okwamanje based on ukuthi yini le enisengingibuze kakhulu ngayo, ukuthi ngizama ukuthi kule video ngithola ukuthi ngikwazi ukuyiphendula, right? So asiqale la kwimoya. When it comes to umoya now, which when I speak of imoya, I mean in the sense of what healer are you destined to be? Are you destined to be Sangoma, or are you destined to be iNyanga? And lezo zinto lezo zihlukene. So for example, if uzizwa drawn to me, yayibona mina ngisangoma, so i-core purpose yami, so ukujula komsebenzi wami is ukuhlola inhlolo, ukwazi ukuthi ngibone izinto from your past, your present, and sometimes a little bit of your future. But the best determiner, so the best result your future iqhamuka from izinto esezadlula in the past nezinto esidila nazo kwimanje in your present. That will determine ukuthi isiphambili ingaphambili lakho, ifuture yakho ikuphatheleni. So if again drawn to mina, yayibona uzumoya wakho uthintwa yimina, that means ukuthi khona ingaphakathi lakho okhona umoya wakho uphethe wobungoma, yayibona. As much as into engiyikhulumayo nazo zirelevant to abantu abanyangayo, but akuyona into engijula ngayo. So asize la with difference between isangoma nenyanga. And I think sometimes kwezinye izinto I think indawo nabantu aba understand that differently ubuNyanga nomngoma. UbuNyanga in its core, ubuNyanga is umuntu owayedila nemithi, umuntu ophiwe ukuhamba, ophiwe umuthi, umuntu olapha soli ngomuthi, umuntu ngizoxolela umsindo ngaphandle ngani zami phela seyihlele ekhaya. But yeah, umuntu oyinyanga, umuntu ophiwe ukhambi, umuntu ophiwe impande, umuntu ophiwe umuthi. Iyona isimo sakho sokulapha leso. And mokuthi uphiwe izikhwama zomnyaka ngendlela enzima, uyayibona lo muntu loyo umoya kuyena, mokuthi usuyayazi inkinga yakho noma kuthiwa ufunani, yabo, uyinyanga inayo, right? And then when it comes to umngoma, into ubizo lethu kakhulu liphathelene neinhlolo.
uyayibona. But into esihluphayo nathi-ke as abangoma ukuthi sizama kakhulu kube inyanga. Khona mina imithi because of ubungoma bami engakwazi ukuthi ngiyiphathe emsamo wami. Akuvumi, umthetho awungivumeli, umsamo wami uyanqaba. Why? Because ubizo lami ukuthi ngakhe, not ukuthi ngibhidlize. So I think a lot of people don't understand ukuthi yini ubuNyanga, yini ubungoma. And ubungoma bune role yayo, ubuNyanga bune role yayo. As much as esikhathini samanje ngenza umzekelo, njengami mina kukhona ukhokho wami wayinyanga. Because of abantu abaningi ekhaya babengathwasi. So manje kwadala ukuthi lo khokho loyo afisa ukuthi azongishela isikhwama sobuNyanga. So ngiphiwe ubuNyanga but not ukuthi ngiyinyanga. That means ukuthi ngiphiwe ukuthi ngikhiphe imithi, ngilapha abantu ngemithi, imithi yami ibusiseke ukuthi mayifika kumuntu isebenze. Ngendlela, so angidingi ukuthi ngize ngilekelelwe inyanga kuze ngikwazi ukuthi ngiqhube umsebenzi. Umuthi ngiyakhonjiswa ngisho wona ephupheni. Why? Because nginesikhwama sobuNyanga. But izangoma eziningi, what I found ukuthi as much as asinalo iqiniso mesi sizangoma, into esengitholile ukuthi asifuni ukukhuluma iqiniso ukuthi nokuthi angikwenzi or ukuthi nokuthi angikwazi. Mina ngingakutshela manje ukuthi mawufuna ukugqirha, uyayibona, and ukugqirha hayi lokho kobuXhosa ukuthi igqirha ngoba igqirha ngesiXhosa umlaphi isangoma. But ukugqirha ngokwesiZulu lento ukuthi ngoba khona uqiniswa nokugqirha. Ukugqirha lento ukuthi lento ejwayele ukwenziwa inkabi inkabi nezigebengu ukuthi mekuthi bafuna ukuthi mebeyodubula bengaba yabo nje yonke leyo nto leyo ukuthi bafane nezipoki bangabonakali. Yayibo leyo nto. Lezo zinto ezikanjalo ezijule kanjalo nokwakha imithi enokukhohlala phakathi. Lezo zinto ngeke uzuze uyithole la ekhaya. Yes. So as izangoma leyo nto asiphiwe kodwa manje usuthola ezinye izangoma ziyenza. Uyayibona nto uthola ezinye izangoma ukuthi zayikhipha imithi kanjalo zayenza imithi kanjalo. As umngoma, that's not our gift. Akusona isiphiwo sethu. And as inyanga yenza noma yini. Yenza noma yini, mawuthi ufike enyangeni uthi ufuna ukugqirha or ufike enyangeni uthi ufuna umuthi wesibhamu or uthi ufike enyangeni ufuna ukuthi nokuthi, then yes bayikhipha lezo zinto because vele bona into baphiwe yona imithi. Kodwa khona laba naba abanemithetho eqinile emsamo yabo abangayikhipha imithi enobugebengu phakathi or elekelela izigebengu phakathi. But when it comes to lezinto lezi, even when it comes to intando, ungathola most yabantu abayikhiphayo lezo zinto lezo ezihlangane nezidliso nani izinyanga. So hayi ngoba we are attacking inyanga, but we're making people, and I'm trying to make people understand the different roles of ukuthi ungoma nenyanga. Inyanga ipurpose yayo ukuthi ilaphe ngomuthi noma ikhiphe lo muthi thizeni kodengakalayo in whatever case. But inyanga qale inyanga nezangoma zayidingana. But esikhathini samanje isangoma uyayisifica sidlala irole yobuNyanga as well. Right? So for me, ngithanda ukuthi sibe honest about these things, and I know ukuthi I've read recently on my wall khona umuntu ayibhala ukuthi angazi I'm attacking somebody. No, ngifuna ningizwe kahle abantu benkosi, mina I don't attack anybody. I'm not necessarily worried, but ngithanda ukuthi abantu babe nolwazi ogcwele ukuthi njoba usibona sikanje, this is the situation. Yebo lento ukuthi kumuntu uyithatha kanjani ngiyongixolela ke akusedoko eligayelwe mina leyo. But ngifuna understand ukuthi ubuNyanga nomngoma buhlukene, and inyanga nazo zibalekile ngendlela eyisimanga because imithi eminingi ibekelwe bona ukuthi bayazi. So if thina
kwi-society yabantu abalaphayo as abalaphi fanele ngabe si-connected, fanele ngabe siyasebenzisana, because into eyiningi unfortunately abantu abayizangoma abaphiwanga zona, abaphiwanga ukuthi, especially when it comes to umuthi, iwasho ngeke ngize ngiyibala. Umuthi oyinkinga, umuthi omningi ubekelwe izinyanga, izinyanga ezazi imithi ethi. Why? Because that is their calling. Ayikho enye into abayiphilela yileyo, umuthi. Awuyena unyanga ungawazi umuthi, kodwa uyisangoma ungawazi umuthi. You understand? So ukuthi uyawazi umuthi or not, it doesn't affect you as ungoma. But ukuthi uyawazi umuthi or not, it does affect you as inyanga. Ngoba inyanga iphilela umuthi. Iyona umsebenzi wayo, awukho odlula loyo. Yabo. And then when it comes to umngoma, thina siphilela inhlolo, because at the end of the day udinga ukwazi ukuthi inkinga yakho idabukaphi, izathu sokuthi ube nomsamo ovalekile, ube ugule, abantwana bakho bangaphumeleli, uphuphumele izisu, impilo yakho ihlangahlangene, ungaphumeleli emsebenzini noma ungaqashwa. All those things, why ungagani? Zonke lezo impendulo lezo uyazithola emngomeni. Akukho la uzoyithola khona, emngomeni la uzoyithola khona. Yayibona? Because at the end of the day as well, we need to understand ukuthi even abaprofeti and ngumthandazo, so njengoba ngiqoka kanje nginesithunywa nginedlozi, so khona la esincishwa khona kwiside lokuprofeta, so iside lokuthandaza, bese uthola ukuthi ila idlozi lilekelela khona, khona nala idlozi encishwe khona, bese usiprofete siyalekelela. Yayibona? So we need to understand lezo zinto lezo, because even nakho ukuprofeta kuyangena ukuthi khona abantu ababizela ukuprofeta, ngoba nabantu abanezithunywa bayahluka. Khona abantu abaphiwe ukuthi as umuntu onesithunywa, as umuntu onesithunywa naso siyahluka. Khona umuntu onesithunywa sokuthandaza. So that means ukuthi wena umuntu umefike kuwena ungakwazi ukuthi umnaphe ngokuthi umthandazele. Yabona? Hayi ukuthi uzomhlolela or umprofethele, but uphiwe ukuthi uzomthandazela phila. Uphiwe ukuthi uzomthandazela leso simo sakhe silunge. Khona umprofethi ophiwe kanjalo or umthandazo ophiwe kanjalo. Right? And then khona umuntu onesithunywa ophiwe ukuthi ulapha ngamanzi. Amanzi angadeshwe nalutho, sithi siyadesha phela. So amanzi angajutwe nalutho, amanzi nje, normal water. Either amanzi uthola ukuthi awasempopomeni, so the waterfall, or uthola ukuthi amanzi awasesibeni, uthola ukuthi amanzi awasesibeni, noma uthola ukuthi amanzi awasemfuleni, noma uthola ukuthi amanzi asolwandle. But amanzi uzolapha lokho akwazi ukuthi akulaphe kona ngamanzi, isiphiwo sakhe. Bese kuba khona isithunywa esiprofethayo, esihlola as if umngoma kodwa akashise impepho, uyakhuleka kuphume isiprofetho sakhe, noma akhanyisa amakhandlela kuphume isiprofetho sakhe, whatever the case may be. But isithunywa sakhe uthola ukuthi siyaprofetha. Right? Now kukhona ukuthi uthola umuntu that has all three, or uthola ukuthi umuntu that has two. Mina ngiyaxakeka yazi bengixaka uthini le. Mina ngiphiwe ukuthi ngiyaprofetha and ngiyalapha ngamanzi or ngesiwasho. So izona ke izinto lezo angiphiwanga umthandazo. Not that angithandaze, but ngingithandazela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiprofethele umuntu. Not ukuthi ngilapha umuntu ngomthandazo, angiphiwanga lokho. Yabo. So izipho ayifani nakhona lezi ezihlangene nokulapha ezithunyweni.
yabo. And ngeke ngize ngigxile kakhulu ukuthi okay khona ke abanye bengiyithunywa futhi eyishumayelayo and so forth and so forth. Lokho sekuhlangane nenkonzo in particular. But mina sami isithunywa siyaprofetha and siyalapha. So silapha ngamanzi nangesiwasho. Yabo. So not just plain water but isiwasho. So isona ke isithunywa sami. So we need to understand ukuthi izithunywa nazo ziyafana nomngoma, zineziphiwo zazo ezahlukene. And nomngoma kuneziphiwo zakhona ezahlukene. Khona umuntu futhi nasemngomeni uthola ukuthi uphiwe ukuthi ulona uzolapha izinto ezithile, agxile kulezo zinto ezithile. Yabo. So nathi ebungomeni sinawo ama limitations. Hayi ukuthi asikho isangoma ungahamba uyephi esenza yonke into 100%. Khona la lekha khona unless kunezilwane ke kodwa ngesikhulume ke leyo nto. Kodwa nje isangoma naso sinama limitations akhona ngoba if khona isangoma senza yonke into ngaba sikho isidingo isangoma sakaDlamini, lesa sangoma sakaShabalala, lesa sangoma sakaHadebe, lesa sangoma. There's a reason why isangoma nesangoma sikhona emhlabeni. Osikhona la eAfrica because isangoma nesangoma sineziphiwe ezahlukene. But inkinga esikhatheni samanje ukuthi we are not honest about those things and asifuni ukuthi sivume ukuthi khona la esiphela khona, la amandla ethu angafiki khona. Hayi ngoba nakho silekha amandla, but it's because ukuthi idalwa zethu lezi sihamba nazo zazingagxili kulezo inkinga lezo. Uyayibona lento icishe ifane musuku ucabanga farmer, ne? Umuntu olimayo. Umuntu umhlaba wakhe ngeke uzulime yonke into. Umuntu umhlaba wakhe uthola ukuthi uphiwe ukuthi uzolima ubhontshisi, amazambane, ubhontshisi, amazambane, umbila, ubhatata, madumbe. Right? Uthola ukuthi noma kuthiwa uzama kanjani utamatisi awulimeki. Noma kuthiwa uzama kanjani uanyanyisi awulimeki. Noma kuthiwa uzama kanjani i-rice uyahluleka. Ngeke uzuze ukwenze konke. Umhlabathi wakho udaleliwe ukuthi ukuphathe konke. Udaleliwe ukuthi nokuthi ukuthola la. Kufana nabantu abanama fruit abalima, uthola ukuthi balima ama fruit. Why bangayolima wonke ama fruit? Because not yonke indawo umhlaba njalo hayi ukuthi uzokwazi ukuthi uphathe wonke ama fruit. That's why even isikhathi sakudala uthola ukuthi lapha ya kaDlamini babelima utamatisi, uanyanyisi nerice. Thina la kaNdlovu sasilima silima ubhatata, amazambane, amadumbe, umbila, ubhontshisi. Yabo. Bese senze njani? Mase ngibona ukuthi cha kuze singalambi la ekhaya. Nabo bebona ukuthi bangalambi lapha ya. Asenzeni exchange ukuthi mina ngizokunika lezi zinto engiyilima la ekhaya, nawe unginike lezo zinto oyilima lapho. Khona sizosutha singalambi. Manje esikhathini samanje sinomona, asifuni ukuthi sihlangane sisizana ukuthi hayibo mzalwane wena Thongo, wena Dlozi, naku nginomuntu onesifo sikanje. Njengeyinhlanya ngangasho ukuthi khona abantu abangahlani kodwa inkinga yabo ukuthi bahlushwe izidlozi. Kudingakala umuntu odila nalabo bantu ozokwazi ukuthi alekelele amvuse kuleso simo sakhe. Right? Kukhona amathongo adalelwe leyo nto leyo. Abakwazi ukubona ukuthi no lo muntu lo hayi ngoba ehlanya uno 1 no 2 no 3 okufanele ukuthi ulungiswe. Uthola ukuthi uletha umuntu, uthola ukuthi ngathi uzofa, kuba khona umuntu okwazi ukuthi amvuse ekufeni. Why is that? Because abantu nabantu abalaphayo banesiphiwe esithizeni. The same thing nenyanga. Mina mengibona ukuthi hayibo nangu umntwana ofikile uhlushwe into ethile nento ethile, angimise lapha kuleya nyanga, leyo nyanga izomvusa ekufeni. Uyayibona uthola ukuthi ushawe stroke. Khona abantu abaphiwe ukuthi istroke bayasiqeda phansi. Umuntu we stroke ababuzwa ngaso. Ngobani? Into abaphiwe yona